Damir Muratović, magistar sam pedagogije i nekadašnji student Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Prije 13 godina nakon diplomiranja zaposlio sam se u javnoj ustanovi Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju kao pedagog, a trenutno obnašam funkciju direktora ustanove. Znanja i iskustva stečena na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli su mi značajno koristila u dosadašnjoj karijeri. Moja profesionalna preokupacija jeste rad sa djecom sa teškoćama u razvoju i unapređivanje kvalitete njihovog odgoja, obrazovanja i rehabilitacije. U svojoj dosadašnjoj karijeri imao sam priliku učestvovati u brojnim međunarodnim istraživanjima, međunarodnim projektima, studijskim posjetama u Italiji, Španiji, Portugalu, Švedskoj, Turskoj, Sloveniji, čime sam značajno unaprijedio svoj rad i upoznao različite odgojno-obrazovne sisteme. Odluka o izboru zanimanja je jedna od najvažnijih odluka u životu svakog čovjeka. Stoga preporučujem budućim studentima da upišu Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli odsjek pedagogija, gdje će pored stručnih kompetencija razvijati svoju ličnost, razvijati socijalne i emocionalne kompetencije, prije svega altruizam, empatiju i toleranciju.